ubwo tuyoborwa n'umukiza wa kandi kagazatuye Yesu mw'ijuru amahoro ari ntabwo tuzongera umuyaga mwinshi ijambo ry'Imana ritubera umucyo n'umukiza wacu dufite amahoro kandi kagazatuye Yesu mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera Biblia yatubwiye ngo ubugingo bwacu niki. Turashimira Imana yaduhaye uyu munsi wo gukandagira hano. Ndashimira Imana ko mbonye mwarimu ngabo. Amen. Simuvugaho byinshi. Shimira Imana ko mbonye Mama Sifa. Turaziranye kuri byinshi ku mudugudu twari turi kumwe kandi Imana imuhereze umugisha. Ndashimira Imana ko mbonye na Ngereshi n'abakobwa biwe cyane Mama Nyahoza. Imana imuhereze umugisha. Amen. N'umubyeyi ukorera mu ijambo ry'Imana. Nimutumvira abantu bano buriya hari amategeko 10 data yadusigiye. Irya mbere riravuga gute? Irya mbere riravuga gute? Ntabwo muzi amategeko y'Imana ko ari 10. Ariko reka mvuge rino riravuga ngo
wubahe so na nyoko kugira ngo iminsi yawe izabashe kuba nutabubaha nta minsi ufite, nta minsi ufite. Kandi mumbabare mundize mwanya muto mureke telefone. Icyo utabonye niki? Abambaye ubusa bariho, n'abakecuru bariho bipostinga buri munsi. Icyo utabonye niki? Bwana sifiwe. Haleluya. Amasaha hano batubwiye amasaha agiye kurangira, ariko ndababaye rwose, ariko reka tuyavuge kuko bimeze. Twaje hano nta kindi cyatuzanye, twasize ibyacu. Urebye abana tusize muzo, turakingirana turaza, tuza hano nta kindi twaje gushaka, ni ukugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Nta kindi duharanira bene data, nta kindi duharanira, nuko tuzabona ubugingo bugize gute? Buhoraho. Haleluya. Ari umugabo umwe wabajije Yesu ngo ko tubwira tugukurikire tuzabona iki? Naje mu modoka nakoresheje nageze ahantu mbaza Imana, ese ko duhaye tuza tutanze amafaranga tayo uduhereza ubunyine tuzabona iki? Ariko nija gutekereza ravuga ngo tukiri hano mu isi tuzahembwa, nitugera no mu ijuru tuzabona iki? Ubugingo buhoraho. Nta kindi duharanira usibye ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Nta kindi duharanira nuko uzabona ubugingo buhoraho. Dusome ijambo ry'Imana, ntabwo turi butindeho, ndarivugaho gatoya. Dusome muri Yakobo. Kuyu muzungu ndiyo twongera indi sahara, harya ngo nukumereza amafaranga. Ibice 4 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Ni umurongo mutoya gusa ndi busome. Je n'amakorari yacu dusomera aho hantu. Soma ikinyarwanda neza nkanezerwa. Baguhereze mikoro kayiguhereze. Amen. Yakobo ibice 4 umurongo wa 13. Handitse ngo nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka. Yego. Tumare umwaka dutunde tubone indamu. Yakobo ibice 4:14. Ibice 4 umurongo wa 14 nimugeze. Nyamara mutazi ibizabejo. Nyamara mutazi ibizabejo. Ubugingo bwanyu ni iki? Ubugingo bwanje ni iki? Muri igihe umwanya muto. Ni igihe ukiboneka umwanya mutoya. Kigaherako kigatambuka. Ahubwo mukwiriye kuvuga nibi. Ivyo mwari mukwiriye kuvuga nibi. Umwami wacu nibishaka. Umwami wacu nabishaka. Tuzarama. Kandi tuzakora dutya. Tuzakora. Amen. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya ubwo
Yesu mwishura amahoro ari ntabwo tuzongera umuyaga mwinshi ijambo ry'Imana ritubera umucyo. Warasifiwe. Biblia yatubwiye ngo ubugingo bwacu niki? Ubugingo bwacu, abantu benshi bibaza ngo ubugingo niki? Buriya bari abantu mubona dushingura buri munsi ubatijije umwanya mutoya, baza bagakora imirimo batakoze. Ejo bundi twashinguye umusaza wacu, hari ijambo yavuze rirakomeza. Yabaye mu bintu bikomeye cyane, ariko ngo aje gupfa araduhamagara. Niwo munsi umushumba yari yaje hano, jewe niwo munsi namubatishe. Aravuga ngo ngomba kubatizwa. Yari yararwaye kanseri, yamimuvungagura bino byose. Yari umugabo ukomeye. Ntabwo ukomeye, sibyo? Wewe ni bure, wewe urubusa, wewe ni udongo. Bwana sifiwe. Aravuga ngo nkimubatiza, aravuga ngo iyo biba nibere muri aya mazi unamanuva naruhutse, namanuva yaruhutse. Abwira abana biwe, arababwira ati ariko namwe muzabatizwe. Yamye abona ijuru riramukingukiye. Ubugingo niki?
sinari nzi yuko uriya mubyeyi yabona imbaraga zo gukorera Imana, ariko icyo kintu cyamubayeho arakomera, ahubwo akomeza gukorera Imana. Hanyuma abantu benshi bibaza ngo ubugingo bwacu ni iki, sibyo? Bibiliya yavuze ngo ubugingo bwacu buboneka umwanya mutoya ngo bumera nk'igihu, kiboneka umwanya mutoya, wundi mwanya kikeyuka kikagenda. Ubundi nuzoza uza mu murimo w'Imana uzuharanira gukora, kuko ejo usabwo arahawe, ntabwo arahawe uzugira vuba ukore mwicawe uvuge ngo ejo usabwo arahaje. Ubugingo ni iki? Burabye umwanya mutoya, ni nk'igihu kiboneka kigatamuruka. Yewe reka guhendwa n'uyu mubiri. Uyu mubiri ntugushuke. Icyo cyaje hano naje kubwira, uyu mubiri ntugushuke, uboneka umwanya mutoya. Umudamu waje nte tuzajana, sibyo? Azagenda sigare, azagenda sigare. Mtoto ataenda na mimi nitabaki, kwa sababu hatuwezi enda siku moja. Kila mtu iko na njia yake, kila mtu iko na wakati wake wa kwenda. Ntabwo tuzagendera rimwe. Tibikagushuke. Uzubwira abanyongeje iminota. Wanasifiwe. Kundira kwibera mu mahema yawe, nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe ni meza. Kundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Nikundira we mahema yawe Mana ni meza. Mahema yawe Mana ni meza. Haleluya, mahema yawe Mana ni meza. Mahema yawe Mana ni meza. Bwana sifiwe. Ubugingo bwacu ni iki? Buraraza umwanya mutoya. Reka guhendwa n'akanya gatoya, amafaranga atagushuke. Ngereshi ugomba kuzoza uvugisha ukuri, ukwanga kwange, ukunda gukunda. Nta juru ufite uzashiramwo abantu wewe. Icyo dusaba ni ukubwiza abantu ukuri, tukigendera. Umuntu uzakubwira amagambo atandukanye n'iyi Bibiliya, uzugenda umucahire. Nasomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo, rirambwira ngo abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera, ngo bakongera bakabamba umwami ku musaraba bwa kabiri, ngo ntabwo bishoboka kuzongera kubahindura ngo bongere kubabasha. Wowe uhaye wirengagiza ukuri, ugakora ibyangwa n'Uwiteka Imana, nubwo bazahondahonda mu isekuru ntabwo bizoshoboka. Hari aho badusomeye ku cyumweru baravuze ngo bagomba kurindira kugeza igihe bazakirwaho iteka. Bazaducira urubanza, tuzagenda dupfe. Nudaharanira ubugingo buhoraho ugomba kuzapfa ugashirira. Ugomba ukazapfa ugashirira. Bwana sifiwe. Ubugingo bwacu ni iki? Burabye umwanya mutoya. Hano twageze hano wabwira umwana akamagira ijosi gutya, yamara kumenya Icyongereza tudukange. Icyongereza ntabwo uzakijana mu ijuru. Nubwo uhaye usaba, uhaye ugira so yabaye pirate kuko uzi Icyongereza, tuzakijana mu ijuru. Iyo tutaza kugusinyira hano woheze iriya, uba wararwaye amavunja. Tasoni
isokera wamugize ibitepe. Hey papa nawe why? Bwana sifiwe. Bugingo bwacu nubwo akanya gatoya buraravya mundi mwanya bukigendera. Haranira ubugingo buhoraho, tuzabona Imana, tuzabona Yesu, nta kindi duharanira. Vugisha ukuri, va ku bantu bakubesha. Murabona indanje iziga amaturo. Nyoboye abakristo benshi budakina, ariko ntabwo nzanga amaturo. Inza ngenda ngakora ni karita y'itorero sinzi yibikwa. Ababitsi hano sino bakwereka, sinzi iyo biba. Naravuze ngo nzaje gukora batazavuga ngo nibyitorero rye, kuko nageze hano nubahiriza Imana, iranyambika ikangaburira nkarya. None se urankanga niki? Cyongereza sigaye nzi ni Spanish kukurusha wewe ahubwo. Sigaye nkivuga abantu bakumirwa bagatangara. Noneho nawe uragize nimbuzi Cyongereza naje nzi Spanish. Hano muri iki gihugu nibo biganjije gusaba rimwe. Uzavuga Cyongereza usange manager n'umuspanish yamashiramo we bagutahana. Kendiri kugupfana ubusa. Ahubwo yabarumbye ngo ukuriga ni Spanish nawe. Bwana sifiwe. Bugingo bwacu niki buraza umwanya mutoya bugahunguka bumera ngo kigicu gitamuruka. Reka dusoze tuvuga gutya. Nazanye n'abarimze bakeneye kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, kandi nta kindi cyatumye baza hano. Baje kugira ngo tubwizanye ukuri muri urugendo rwo kuja mu ijoro. Bwana sifiwe. Reka gukangwa n'ibingi bizatambuka. Bwana sifiwe. Reka gukangwa n'ibizatambuka. Ubwiza umuntu ukuri, agukunde akwange, ariko mubwiza ukuri. Ariko mureke mbabwire, mwebwe mwamaze kumenya ukuri mukihakana. Bwana sifiwe. Twebwe abayobozi dufite ibibazo, twe tuyoboye dufite ibibazo. Ejo buri nigeretse mbwira Imana ngo Mana, none ko wanyemeye ngo mba pastor bimeze gute? So tuyobora abantu batatwumva bimeze gute? Jewe sinzigereka gutya mubona, gutya mumbona, sinzigereka mbwira umuririmbyi ngo niyifate gutya. No, uyu mudamu wanje naje yifashe neza. Abo basore bose boza bamutumbira bamureba, mufashe neza, ariko biriya bizikubisemo sinabishaka. Titwanararana namukihutaza akagenda. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Bwana sifiwe. Hari ibintu bitatubereye, tugomba ntitukaze dutinda ku bintu bitatubereye. Rero duharanira iki? Duharanira ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Kadusenga Imana. Kuritegura gute? Shewe naravuze ngo umwana ntazatuma ntumuhamagaro wanje. Ntibishoboka. Tibizotuma ntumuhamagaro wanje. Nzakomeza kumuhamagaro wanje. Sibyo? Kandi jewe narababwiye ngo numva tandirimbo bazaririmba hosa ntayo bazaririmba. Nzatumira inshuti nimuze tujane vuba. Nkore umuntu uko hano tuje gushiramo. Tandirimbo nta buhamya, ntabwo. Abahaye bababesha ko barishuka. Sibyo? Ko barishuka. Ko murishuka. Kwagize muri Amerika n'uburenganzira bwacu, tugenda twambaye amapantaro, tugenda tugaragaza nubona umukobwa yambaye ipantaro n'umubyeyi nawe yagenda azunguza. Wayi muri munibiki? Ibintu byarashaje. Rero reka duharanire ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Tujye gusenga Imana. Urahari? Tugufashe gusenga Imana. Uyu munsi ni wawe, ariko ejo si wawe. Amen. Uyu munsi ni wawe, ejo si wawe.
murara abantu bose bigira nabi uyu munsi wo kumva ngo nagiye natambutse. Haranira uyu munsi wa none, haranira ubugingo buhora. Tugiye gusenga Imana. Yewe sinzatinya kuvuga. Hari umwanya nabwiye ngabo nejo nishaka inzira kubasura, savuga ijambo ry'Imana. Tituzeranye n'abari pastor babo, turazeranye nabo. Bundi bwo nibiki? Nibiki babigenda abantu bacikamye ibice RPC ubundi ari amazina ndaca amazina azatujana mu ijuru. Ntabwo azatujana mu ijuru, duharanira ubugingo buhoraho. Tuzavuga ukuri, ukwanga kwange, ugukunda gukunde. None uratinya kuvuga ukuri? Tuvuga ukuri uyu munsi wa none uba ufite abakobwa 5 bisukisha mu nzu. N'amafaranga ngahe? N'amafaranga menshi cyane adafite umubare. Kandi kibabaza nuko mama mubikora bene wanyu hariya ejo bundi ko baranywa amazi, ko bararuka inzoka, ukabipostinga ukabishyira kunani ngo dore ngo twebwe twagezeye. Ibi ntabwo Uwiteka Imana izabyihanganira. Fasha 500 ukahereza bene wanyu baba burara, uko uragenda kuyashyira ku bintu bipfuye ubusa. Imana iduhe umugisha. Kadusenga Imana. Turi hano nejo, turi hano tuzavuga ukuri, udukunda dukunde. Je muri Arizona niko mbayo. Iyo ngiye nukuri nimashaka ntibakantumira, nibatantumira mu masengero iwabo bazobambuje no kuja mu ijuru. Oya, nzigisha wanje ku rusengero kandi zanyurwa. Kandi mubona bano bana gutyo babona inzambatoza bazi kubwiriza, gutyo babona bazi kuvuga ijambo ry'Imana. Mana yaje bavugisha ukuri kw'Imana. Ubona aba bakobwa dorura president uri yagira amazina baza bamwita, baramwisa amazina ngo wabaye gucara akavuga ati ndacu bimaze. Iyo umuntu anera kubwira ati genda wicare hariya ubanze muri training, ubanze ikimonyo kibanze kikwigishe, uzobone kugaruka. Mureke kubesha abantu, tuvugisha ukuri. Tugiye guhaguruka gusenga Imana. Uvuge ngo ubugingo bwaje ko bumeze nk'igicu, umwanya butoya bukaraba bukagenda bugatambuka. Jacqueline turacyari kumwe Jacqueline we. Amaboko yawe, oh Yesu singitinya, Haleluya, amaboko yawe, Yesu singitinya, uyu munsi wa none Imana yabagiriye neza. Ntimukigenda kwa bana ni kubakorera ngo mube abana ni kugenda mwirirwa mushakisha abantu. Yewe ngwino tugende Imugera, Nyagahanga, yewe uragenda Imana yaguhaye imodoka, none ugeze hano mama wawe abaye pirate, iso abaye pirate, karakubwira ngo umujane no ku isoko ngo nawe warakabizi kwa mutera umugeri. Takoma. Iyo ataje kubasinyira nimwe mwarageze muri iki gihugu yatabasinyira nimwe mwarakigezemo. Rero nimuhagarare mugakiza, mubwire Imana ngo turarindire, turategereje ubugingo bwacu. Ubundi none ko twaje guhindura abantu, ni gute abantu bazungu baduhinduye? No kubera iki? Kadusenga Imana. Twahinduwe nani? Ninde wabarose? Tugiye gusenga Imana. Wahaguruka tugafatikanya gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ubugingo bwacu